Kei roto tonu I te whanganui ātara, kua whiua e te toko pai o ngā kaieke moto paika tō rātou pukuriri ki mua I te minita, e whakarereke ana I te uepu āwhina hunga whara. Haruru pai ngā huarahi matua o te whanganui ātara me te whare pāremata tonu hoki, I te ngungurutanga mai o ngā moto paika me ngā whakahe a te whāmano tāngata, e pāna ki te hiahia o te kāwanatanga ki te whakapiki ake I wārātou utu ACC. Hei tā te minita, a Nick Smith, kāore e tāia ngā tatauranga aitua te karo. Me te aha, kua piki ngā tono āwhina a ngā kaieke moto paika ki te uepu hunga whara. Engari, anei te whakautu ki tāna. E rua mano e whitu rau e rima tekau ngā tāpai kōrero kua tukuna kia ACC e pāna ki ngā whakarerekētanga e kōkiri hia nei e te kāwanatanga a ko atu I te iwa tekau ōrau he mea whakahe I ngā utu hou mō ngā kaieke moto paika. Kāti kei te tū tonu te puehui Wainganui I a Ngāti Tūrangi Tukua Charitable Trust me Whenua Venture Holdings Limited. Ko te pūtake o te raruraru nei, he tau tohe whenua. Hei tā Ngāti Tūrangi Tukua, kua mahi nanakia a Whenua Venture Holdings Limited ki te tāhai I o rātou whenua. Ko te he te huna o itai o ngā āhuatana kei roto I tēnei mahi. Engari, hei tā Whenua Venture Holdings e hara rātou I te umanga tāhai whenua, a e tohe ana rātou kia ūtonu a Ngāti Tūrangi Tukua ki te kirimana I Waitohua e rātou. I te āhua nei I Waitohua Ngāti Tūrangi Tukua Charitable Trust I te kirimana, engari kāre rātou I tino mārama he aha ke te tino ngako o taua kirimanara.